Usta, içeri git kaptı mı? Bana verecek hakem. Ha? Çok yaptın.
Akıl, akıl. Gelin zaten. Gelin. Özü ormoşup qarab turavereyim, chaqirib bir narsa qilattirsin mana. Qo'lchovlar qara deb mana. To'y boshlamay turib, so'z boshlamay turib, sizlarga qo'lchovingizlardan so'raganimizning sababi, agar bugungi kunda sizlar shamroq qo'lchov tursangizdar, oldingizda turgan uylarimizda o'tirgan ikkinchi qapini ochlatmish. Al endi tamadan degan so'zni qirg'izcha qo'tarilishi bu erkak bola bo'lib qo'tariladi. Yerga bolalar sizlarga kelib xizmat qiladi, alik sizlar yerga qo'lcha atmanglar. To'y qutlu bo'lsin degay, shandira qo'lcha. Assalomu alaykum, ardaqli otalar, niyatli opalar, haftalikli tuyg'anlar, Xudoy qo'shgan xudolar, jo'ra jo'ldosh tengtushlar, bo'pilashgan bo'lalar, ichidagi jo'jalar. Baringizlar amansizlarmi, salomatsizlarmi demoqchimiz. Ardaqli mehmonlarga o'zlari ko'rib bilib turganday bugun bir o'zgacha bayram to'y saltanat taqdim etganda o'g'limiz Tayirbek bilan qizimiz Begmaydi Mahabat bayrami uylanib to'yi baringizlar iki yaşqa aqbatatlik to'ylarning yaxshiligini teng bo'lishib bugungi kechaga kelib o'tirasizlar aniqdan xo'sh kelibsizlar demoqchimiz. Ardaqli mehmonlar so'zni qisqartirib bugungi to'yda so'z oz, o'yin zo'r ko'p bo'lmoqchi. Başlaylarımızlarda iki yaşında çakıralan iki yaş bozuldu. Güdüp duran adem saktap sizlerden ruhsat sorup. Or gelmese orluklardan kozgol koyunuzlar. İki yaşında koygunavuzga çakıralı Kalıbekva Gülnaz Öcegöz'den Carcar'ın koştuğusunda. Jar jar
сіздерге арналған сыйлуу орындықтардан орын алыңыздар. Біз ақырындап тойды баштайды. Бісміллә. Той баштайлы, сөз баштайлы меймандар, тойлары сүйлі болғаннан кейін біраз қолчап тұрасыздар. Қолчауы сыйырмат болады. Андықтан сөздің кезеген, сөзді башта берсен. Азыр қочорда 4 адамды башы меректіріп, шай бері үшіншалық қиындыға тұрып қалса дағы, ошыға қарабастан мынакей қалың жұрттың башы меректіріп, барыңыздарды ушул жерге шақырып, ақ тастар қойып жайып, оғлы менен қызын ақпат алып бірейінде отырған мына Хамид акебізге сөз берейін, той есі қатары бір қол жауап беріп қойсыздар. Қана, келіңіз, той болсын. Ассалаумағалейкум. Şu iki yaştan toyuna gelген meymanlar, tuğanlarım, ayıldaşlarım, Kudağıylar, hoş geldiniz. Şu iki yaşta bakıp durayım, Allah'ını baktığı bollarlarımız. Toylar söylеп atqanda ança-munça meymanlar көңіл бұрмай қойып отыр. Көңіл бұрған меймандар қатырақ қол чаппай қойып отыр. Бұл әлбетте өкінішті ағайын. Тойдың башында келішіп алалы. Той иесі ағамыздың урматына қайсыл стол өзгөчө қол чапқан болса, мынау чоң белек ошол столға арналар. Той құтты болсын. Батырақ! Рахмат. Шындай қол чапсаңар болады екен ғой. Бұл подарканы конкурста жетер. Қызды бағу қиын іштен тұрмайды, қиындығын атасынан сұрайды. Оңай емес, ор болса да келіңіз, айттыңыз, Вахап Құда қалауыңызды оғайды. Келген меймандар бір сый көрсетіп, қол чап берсе, микрофонды сыйлы Құдағызға сынайды. Қол чап берсе де, келіңіз. Assalamualaikum, alыс жақындығы қонақтар, жаңа туғандар, ежелер, байкелер, інелер. Біріншіден қаларым, осы 2 жасқа uzun ömür vakit alay, daima şey koşulan kızlar uzun olsun, daima baktırı bolup olsun, bala çakalı olsun, aman esen olsun, anı tapkan atınları, Kuda vergilerden soğuk kalan, aman esen olurlar, toylar kutlu olsun, bizden kızımız, sizlerge kız bolsun, sizlerden var, bizge oğul bolsun, boşlarda baktı için daima biz suhtarlı duruyor. Негізінен қабыл болсын. Құдамыздың ұрматына кімдеген қол чапқан болса, ошолардың үйінде ушындай тойлар болсын ағайын. Кімдеген қол чаппай бекініп отыра берген болса, ошолардың үйіне күндігі тойға шақыру барақша барып, илайым чөнтігінің расхат болсын ойнаған. Қатырақ қол чаптырасыздар. Кезек. Кейінгі сөздің кезегі әлбетте қызыңызды 9 ай толғасын тапқан, мына Begim Ayday kızdı bakkan, Begim Ayday kızı menen Tayırbek'te uğuldu tapkan, Begim Ayday kızı menen kuda kızga jakkan. Jakşığız jakka ketpeyt dep özü-özüne de kayradan meymandoz Kadir Barıptı, sözü koldu mına açı jergesinde özünün kızını uzatıp yapkan bizden sayılı, kuda kıyız muhabbat necik özüge toyluk bolsun, uğulluk bolsun dep söz bireli geliriz. Ummatlı tuğanlarım, ummatlı kudalarım, hoş geldiniz. Ben uşul 2 yaşka dilerim bakıp alay, uzun ömür, uşul elden en aldığınca yaşlardan olup жүрüşkü kalayım. Uşul Tayırbek'e köy bala emes, bala bolsun. Ben kızım sizge gelin emes, kız bolsun. Rahmat uşunday balаны төрөп жоңоткон Кудагы тойңор кут болсун. Денсаулыкта бололу бүт барыбыз. Рахмат. Куда вечкөстө бир кол чаап бастырайм, сыйырматтын белгиси коп биринчиден, экинчиден колду коспа дейт. Могу жерде кечилер, агалар, ушинтип турган силерге жагып атабы? Отуруп алыңыздар, барбы? Мен силердин ордуңарда мен отуруп аткам, раса тамаклар сынап, мына жерге. Отуруп алыңыздар. Урматтуу меймандар, барыңыздар жакшы билесиздер, Кыргызда, мусулманчылыкта бойго жеткен кыз бала 2 нерсени ойлонот. Биринчиси, кандай жигитке турмушка чыгамын деп. Өз күйөөсүн тапкан соң экинчисин ойлонот, кандай кайнененин колуна барам деп. Урматтуу келинибиз, урматтуу кызыбыз, сиздин бактыңыз бар экен, сиздин пешенеңиз бар экен. Насчет
тууралуу вообще не переживай, короче. Кара кандай сонун кайренин колуна туш келгенсиң. Такая современная, стильная, ухоженная, прическолонная. Я так думаю, она джошная деп. Келин кутту болсун апасы бир шапана куруп турма да. Келиңиздер. Катыра. Кийинки сөз улуусун апасында. Келиңиз. Чынар эже келиңиз. Кымбаттуу кудагыйлар, тууган угуздар, эже сиңдилер, колу коңшулар, куш келипсиздер. Мына бүгүн уулум Тайырбек, кызым Бегимай, силердин биринчи жана акыркы жолу болуп жаткан тоюңар менен куттуктаймын. Биринчиден силерге узун өмүр, чын ден соолук, келечекте жакшы жаштардан болгула. Şu at жайылда пайдасы тийген жаштардан болгула, үлгүлүү бүлөлөрдөн болгула. Şu силерге кудагыйлар, чоң рахмат, кызды өстүрүп бизге бердиңер, рахмат. Бардыңардан бир жолу куш келипсиздер. Рахмат. Апа, бир эки кадам алдыга чыгып турсуң, эки кадам апасы. Урматтуу Тайырбек, бүгүн сенин тоюңду көрүп, жакшылыгыңды көрүп, 300дөн ашуун мейман көрүп сүйүнүп отурат. Бирок ошолордун ичинен бир инсан өзгөчө сүйүнүп отурат. Бул тушумда турган апам. Эми келген меймандардын көзүнчө мен бир 5ке чейин санайын. Чуркап келип туруп апаңдын пешенесинен өбөй ыраазычылык иретинде. Кой тур. Айтайын дегеним, сен бүгүндөн баштап апаңды кандай сыйласаң, эртеңден баштап келинчең сени көрүп ошо ушундай сыйлайт. Келиштик го дейм. Меймандар, шаңдыра кол чакырасыздар, мен 5ке чейин санам. Тайырбек келди. Ай, красавчик. Ыраазычылык иретинде мына. Колчалар кайда? Молодец. Рахмат. Красавчик. Барбал. Акыллуу жигит, умный жигит. Тайырбек бир дагы маман калып кетти. Кайненең алып кетти. Кайненең алып кетти. Колчалар кайда? Кайненең скана. Шу. Ай, молодец. Аба, молодец, красавчик. Ömrüne bereke. Tayırbek neme atan kalk götür. O kişiden bir şey sorsa var ya. Kolçaklar kayda. Ata usta lazım bereke. Ay молодец. Aklına bereke. Красавчик. Молодец. Уже соображаешь. Молодец. Атенен көрүнүш керек көп. Aklına bereke. Мәссаған. Бұл деген сөз, бүгінден баштап сенің 3 ата енең бар, барына тегіз қара дегенің бар. Ата енемізге жана өкіл ата, өкіл енемізге. Рахмат, емек барсаңыз болады. Бұл жол жүріп алға бұл не? Рахмат. Мен қалып кеттім деп. Кейінгі сөз. Екі жаштың 3-ші ата-енесі өкіл ата, өкіл енемізге кезек береді. Өкіл ата өз атам, бүт сырымды сізге айтам, өкіл ене өзіңіз дары олсын сөзіңіз дейді. Өкіл ата, Рустам аға, ұлыңыз құтты болсын, келіңіз. Ассалаумағалейкум. Меймандар, қош келіпсіздер. Біріншіден, осы 2 жашқа ұзын өмір, ақылы жастардан болсын. Дайым ұшы өмірлер ұзын болсын, ерге керек болғандар болсын. Бегимай кызым, үйлөнүү тоюңар менен куттуктайбыз. Өмүрүңөр узун болсун, денсаулыгыңар чың болсун. Көп балалуу болгула, бактылуу болгула. Сіздерге дагы ұлыңыз құт болсын. Кезек сіздер де жүріңіздер әбе. Бар 2 жашты құт. 2 жашты сүйүүсү дайыра болуп алса, сүйүүнүн символу болгон аламдын шагек неге шагек 2 жашта табылса. Тойго келген меймандар кол чаап турса құт болсын деп. Анткени бүгүн дагы республикаса Ağaçı Cergesi'ne dağdır yılda başladı. Dağdır Türk'ün kötülüğündü. Dağdır memleket payı oldu. Al memleket adı Tayyip Bekcan'a Bekmay Süyübü Bekem olsun.
kutluktan sürdürürsüzler. Çoluklarına şunu da sılavız. Ağaçayı uşul yerde durup biyle koyumuzlar. Kudalar neyi çağırsın? Özgürce aramalında koyduk başında kudalar neyi olursa koyulur koyulur okuşmaya başlayın. Yaşanızlar, sizler bilenizler meydanda kıstırmayın adamı. Kapıdaki, yok kapıda. Ay rahma, sonun biler, sonun kıstırmayla. Evi, hurmatlı kuda akırayla, cürüzler, meclisleri bulacağına çakırayım. Böğülatta, böğülerimizin sizlerine adamlar sarpmayla var geldi. Tekçe şol götürüyoruzda, biz ayıkmadan çözler ağacı. Sarpmaylarda, böğülerimiz arta koysun, Rus'ta mağalız, ülkemde ceviz. Sizler çok yerine kadar olup burası sizler tekniğe şartırıp adrenlerini sürekli takarız. Kalemine harap meymanlar, barımız neden bugünkü toyga oyunuz, dileğiniz, maksatınız, niyetiniz bir ol gelgen. Şol iki yaşın toyuna gelip, katışıp, oynap, gülüp, biylep, çırgap, toyun
ayağında ahbatan bereyde gelgesizler. Kança meymanlarımız var, 7 yaşka biraz pahalı aydı. Toy evlerine kaltap gelgen beleklerin berip koyun, ardap koyun degen meymanlarımı bugünkü toyumuzda gezdeşek tuğanlara. Oşunduktan pahalı aydı belek berçü meymanlar dayar oldurasılar. Toydun başında aytkanday toy evlerinin sunuşu boyunca bugünkü toyda söz az bolmoqçu, oyun zoğdur, beyler köp bolmoqçu oşunduktan yeki cemaatlı, yeki toptu birlikte sözgö çakırabız. Ar bir toptan bir de meymanға söz berебиз. Birinci olup, 2 yaştın ata jurt cemaatlары, ata jurt toptoru dayar bolup turasыздар, sözgö çakırabız. Aga çeyin malumat alaylı, bugün Tayyipbek bilen Begmay'dın toyuna Kayısıl taraftardan meymanlar gelgen. En malısından gelgen meymanға priz var. Kol kadar koyuslar özünüz surak berебиз. En malısından gelgen meymanға priz. En malısından gelgen meymanға priz. Kayısıl jakta oturar. Özbekistan'dan, Kayrer'den, Anjon. Özbekistan Anjon'dan getirdi. Çegeranı bozup, hazırınca rekor. Ece nerede geldiniz? Rusya, Moskva. Moskova'dan gelenlerine belek çok. 11. Ese Rusya rekor hazırınca. Ayakta geldiniz? Buryatya. Buryata'dan Atay Toğ'a geldi. Atay Toğ'a geldi. Siz nereden? Bişkek. Yerler Moskova'dan geldi değil mi? Bişkek. Niye değil? Bir de Bişkek'ten çok gelmişler. Araşa hazır duruz. Rogen, Alız, Rusya, Buryatya işte. Sibir. Yakutya, Buryatya, Sibir değil. Ayağınız. Rusya'da olacağımızdır için. Sibir altısında olacağımızdır için. Bişkek altısında olacağımızdır. Oyunlar şey. Bakın, Eceke'mizde Sibir'le özanan Bişkek'le beretron olduk. Hazır adlı görev Bişkek, azamatsız Bişkek'le. Aydın Atajurt'u gelingizler. Hormatlı Atajurt cemaatları biringizlerge kız, biringizlerge oğul bolsun. Toydun başında eylemle oşul sizlerden başlaylı. Göç başıga yarsa ayağı oşulca karat deydi. Birden desem öte bolbay kalat. 2 de meyman söylesün, har bir çıkan topta ne? Ağalardan, akelerden biri, eşelerden biri bolup. Bul jaktan dağı eki, sizlerden eki, sizlerden eki. Geldiniz. Ece. En birinci işkepsizleri şu, 2 yaştın üylönün toylar. Ben 2 yaşta baktı kalayım, baktılı olursun. 2 suyursa asmanlar açık olsun, suda yakınık olsun. Aldın balavasın, arkasın balavasın. Aldın balavasın, arkasın balavasın. Baktılı olursun. 2 yaştın baktığına otobüsü tinç olsun. Emi atalardan, akelerden geliniz. İhtiyaç ihtiyaç baklı olsun, ateniz gibi ihtiyaçlardan olsun. Özü kövesin, bana çakılı olsun, ömürler uzun olsun, pensiyon için olsun, aldığını bana bassın, arkasını mal bassın, ihtiyaç baklı olsun. Rahmat, aytlarınızlar gelsin. Kalanızlar koşulasızlar bence, koşulasızlar, arınbaysızlar. Bugün oyunu göre kılaylı sözlü azdırak kılıp gezektim de Begimay kızımızdan Atajurt'una uzatalı. 2 öňüzlerge, bir öňüzlerge de bola berek. Gelingizler. Assalamu alaikum. Hurmatly tuğanlar, hurmatly konaklar, hurmatly Kudagılar. Muna bugün 2 yaştın üylönün toyunda ekenimiz. Bardığımız 2 yaş süpürüş atabız. Ben kalarım 2 yaşka Kudayım.
ömür bersin baldarına. Karmaşkan kolunları tübelik özülbesin. Kudagılar 1000 yıllık kudadan bulunuzlar. Baktılı bolur ballar. Dağı var mı Ece? Koşmasınlar mı? Geliniz Ece. Екі жашқа бақтыларым, бақтылы болсын, мен қаларым үшін. Рахмат, айтылған қалыптар қабыл болсын, еме келіп құттықтасаңыздар болады. Алайым бір нәрсені ескертіп айтып кетейін, урматтуу ежелер. Баяғы жолдық материалдарды мына Чынар эжебиздин желкесине эле салып коюңуздар. Бүгүн прическаны кымбат кылдырганда тойдун акырына чейин жетсин, Ана келиңиздер. Құттықтаймыз. Белектерди, конверттерди тапшырабыз. Құттықта болған соң, орындықтардан орын алыңыздар, жүріңіздер. Қайрадан сый көріңіздер, урматтуу туугандар. Орындықтардан орын алсаңыздар болады. Сіздерден кейін елемес, уақыттан ұттырбай дағы бір жүк жамаатты сөзге шақырабыз. Бұл әлбетте 2 жаштың тағажүр жамааттары. Тайырбек оғыздың тағажүрді Чынар эжебиздин туған руктары. Тургун акебиз. Asıl akıllarımız başlayan top. Gelingizler, Jana ошондой эле Бегимай кызыбыздын тагажыкты Мухаббат эжебиздин тууган уруктары биргелектестер. Анварбек Таятабыз, Мавлюда Тайынебиз баштаган топ. Мухаббат эжебиздин жалпы туугандары, эжелери, сиңдилери, акелери, үкөлөрү болсо, баарыңыздарды биргеликте чакыралы. Келиңиздер. Akırındap söz başlaylı, 2'den söyle atağız, gelingizler eme. Çınar Eceviz'den tuğan ruhlarından. Geliniz Ece. Hoş geldiniz, hurmatlı mehmanlar, tuğanlar, Kudagılar. Bugün Tayyip'in jana Begimay'dan üylönü toyu olunca da üylönü toyları kut bolsun, ömürü uzun bolsun, geleceği keng bolsun. Көңілімді қандай жақсы ниетпен болса, o'sha niyetтерге жетсін. Қалаған мақсаттарға жетсін. Балалы шақарлы болсын, тоғыттай жөжеліп, өрікпен өмілесін. Шын жердегі барлық келген адамдардың ақ ниеті, шыларға жақсылықтарды қалап келген бүт туған ұлының емес өмірі uzun болушылардың жақсылықтары көп болсын. Şunlarda düşündüğüm çarşı üstürgen çınar singdim yoğalar yokunu çok rahmet ettim. Bunlardan kızı çoğuna 2 kızlı oldu. Ben öte kuvvançtayım. Çınar'ım şunday özümün bir tuğan singdim. Ömrüm uzun olup şu gelinlerde kızlar terbiyeler. Kızlar cürsün, evde çevre görsün, yoğalarını ökü ten görsün. Vardılar gelmeyenlere rahmat. Geliniz, Mırzalardan akelerden. Assalamualaikum, hurmatlı bugungi 2 жаштын үйлөнүү тоюна көпө болуп келген меймандар. Куш келипсиздер. Мына бүгүн ушуну пайдаланып şu 2 жашка чын ден соолук, узун өмүр, келечегинде жакшы бактылуу баланы чакалып, өзүнүн өнүп өсүп, şu элдин eldi sıylagan, Atatürk'ü sıylagan, yeni cütü sıylagan yaşlardan motor ettirir. Özgürden öldüm ösüp, öböğüttürü. Baktılı bol. Sizler akşıdan çarşı güdür görür.
Айтқаныңыздар келсін. Қалғаныңыз қосылып алыңызшы. Уақыт тасында. Мақұл, біреуіңіздерге келіңіз. Қымбатты бүгінгі тойдың күбәлері, құда-құдағилар, жана алыс жақыннан келген меймандар. Şu 2 yaşta men kalmadım, uzun ömür, çinden soru, arçaday yaştık dedim. Anan ne diyeyim yaşlara? Baktlı olsun, omralarım uzun olsun, aldılarım bala olsun, arkalarım mal bassın. Oşa umandı yaşlarlar olsun, yaşlar çoğunluğu zattagan, küçüldür zattagan, ata-enesine beyin azarlar oluşunu dilep geldim. Айтқаныңыз келсін чоғыне. Рахмат, деме бір астауыр отырыстар кезекте Бекбайғызымыздың тай атасынан баштайды. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Мен біріншіден көңілім аяжаңға, небәрім Бекбайға ден соғылып жүріп тыңаймын. Келешегі кең болсын, құрмат сыйлы болсын, жинаған сіздерге рахмат жолынан ойлаймын. Мен біздің тілегі сұларда ден соғылып, бақытылы жастардан болсын тілектеспіз. Рахмат. Келіңіз. Кечіңіздерге бүгінгі ушул автобе келген меймандар кучубак кешиңиздерменен 2 жашка эмне дейбиз, турмуш жолуна койгон кадамыңар байсалдуу болсун. Бул жашоодо эч качан жамандык көрбөгүлөр, түбөлүп бирге болгула. Дагы бир жолу куш комор берик болсун. Рахмат. Айтқаныңыздар келсін. Қалғаныңыз қошылаңызсыз? Қошылып атады десе, сіз өзіңіз жалғыз чудылармен. Рахмат. Келіңіздер анда құттықтап берекелерді тапшырып, орындықтардан орындалсаңыздар болады. Чоңынелер, меймандар, тағажу. Жолымды жөнде, желкесіне таша қойыңдар, желкесіне. Жана ескерттім ғой. Бір жол ескерткенде барыңыздар, болсаңыздар. Hormat meymanlar, aldığınızlarına birinci sый тамақтан тартылып болып қалды. Тамағыңыздар дағды болсын. Бүгінгі тойда қойылған белектердің бардығы өкіл ата, өкіл енеміздің атынан алғашқыларындағы ұзатай. Бүгінгі тойға келген меймандардың арасынан жашы ең чоң, ең ұлы атамызға, жапамызға беріп қойылды. Өкіл ата, өкіл енеміздің атынан ең сыйлы қонақ қатары. Жашы ең ұлы атамызға, жапамызға қарауыз. 60-70 арқылап 80-ге жетіп қалған меймандарымыз. Болса қол көтеріп қойыңыздар. Белек береміз. Қайсыл жақта болып тұрған. Жоқ десін, жаш ең жоқ мейманға біріз. Қол көтеріп қойыңыздар. Gel. Kaçına çıktı? 70, 75, 65 mi? 65 rekord oldu. Ondan başkalar var mı? Var mı? Oh, bana. Gel oturuz. Gel. Kaçada? Çoğun evinizin caşı. Süper. Caşınız kaçada? Caşı ulu. Sizdeki 70. Sizdeki çoğuna? 76'da. 76'da.
Çoğun enemde alında patsama kaldık baka. Ulan buna geydağın. Rekord 76 oldu. Ondan keyinki çoğun enem yaşınız kaçada? 76 niçe o kaldı? Peki o klasda şükür. Kança? 70. Rekord 76. Ondan aşkından var mı? Çok mu? Ulan 78'den çıkan Begmay'ın paduşkalar çok mu? Çok mu? Çok mu sen? Belekler koyaylar. Екі belek berem hazır. Ene sizge de kapı berem. Ağa çayım olun. Ene özgür koyayım. Belek tut bolsun apa. O belek dal koyuz. Meymanlar bolca. Bige şakırağız. Kaoslar ortaya çıkıp biyleyinizler. Biyleyinlerden tamaklarda tiyleyinizler. Birinci biyolog, jakşı biyleyinlerge son beleklerimiz var. Başlandı. Bige şakırağız. Irçı çıkıyoruz. Kalıbekova. Gülnaz çıkıyoruz. Barınızlarda tolma bilgi çıkmakta. Kullananların ögül abamız Burcu Kayacı'nın adına şan bir gece karamız. Yedinci bilgi çıkanlar ögül abamızda freestyle. Birinci çıkanlar freestyle. Bilgi çıkanlar. Sizlere çıkacak kadar öyle yapasını, öyle yapasını. Çay bulan kız çınar şu hoş ol.
ata, Rostam ağa, Gülçapar Kener, sizlerle makbuzlar için. Akşamda bileyiz.